نفهموا قصته ايه وحكايته ايه مع بعضينا. سامسونج جالاكسي اي 16. تعال احكي لك الحكايه واقول لك ايه القصه. الموبايل ده يا جماعه كسر الزيرو، جديد بسعر المستعمل، مفتوح من علبته بقاله اسبوع. تعالى كده افرجك على الموبايل وحالته. الموبايل شمع بينور معاك من كل حته. النسخه رامات ال 6 جيجا ومساحه 128 جيجا. عامل جديد سعره 8700 جنيه. الموبايل ده يا جماعه فيه لقطه صغيره تمام من العيب من شركه سامسونج، عيب تصنيع يعني. البصمه بتاعته اللي في الجنب دي مش شغاله. قرب كده معايا ما تتعبنيش كده، فرجهم كويس تمام. البصمه مش شغاله، بس بص زي ما انت شايف اهو مفيش اي مشكله. الجهاز شغال معاك. زرار الباور يعني ممكن بص كده تقفله بباسورد زي ما انا قافله تمام، او تقفله فيس اي دي، او في حل ثالث معاك لو انت عايز تصلح البصمه هتروح شركه سامسونج هتصلحها على حساب الشركه بدون اي فلوس، وكانه ما اتفتحش عشان هيبقى ايه في التوكيل، عشان ده ضمان محلي يعني ضمان مصري تمام. الموبايل ده يا جماعه وفرته لكم ب 5000 جنيه تمام. الموبايل ده لقطه ورزق اللي يلحقه تمام. وتعالى زي ما معودك افرجك على كاميرته ودقه تفاصيله. الموبايل يا جماعه زيرو، لم يفتح من قبل، هو نازل من شركته، البصمه مش شغاله فيه يعني لو هتوديه شركه تصلحه لك تمام. لقطه ب 5000 جنيه، واهم حاجه صلى على النبي.